CDP Patua Klamalong Karletang Father Matthew Thomas Memorial Football Tournament Kipancheng Pon. Bangso Karletang Father Matthew Thomas Memorial Football Tournament Kibipon along Alusar Poamat dan Karbeng Tulmas Council Speaker Long Kitimu Kitongdun. Bangso Kapatu Pon along Long Kitimu Ngariding Pensing Pon. Bangso Football Kapatu Amai along Man Kedo Father John Timu. Raju Terun Borjan BDC Chairman Samson Inti CDP Left Chairman Lapan Ong Peti Kidinga Kitongdun. Maya Long Father John Timu Ben Karletang Father Matthew Thomas Alam Tanpa Pon. Bangso Kapatu Kecengsi Lake Chukihola Perez Lapen Langhempi Perez Angbong Si Pon. Bangso Kapatu Pon along Langhempi Perez Atum Bolepung Tapon Ben Cipahay Pon. Bangso Kapatu Pon along Rockison Timu Best Player Kan Cipahay Pon. Mancapen Indro Jeteron Kabedele News.